le tunlai chu thilunga bohruwa ken zir boka TBCC chungchang te Mizoram drugs addiction lo na sa to jete kan tha chau zela zanina khan LPS a vai va kon lama we me hroi tu ten TBCC lo collapse tak lo tluk chet ta ka chon tin ikuta changaron chuak hote za somli deu thoka kulai RV kong khonin antang khanga ti khanin nungwe tok an chetlat na sani ti sheda wang khan warle zolin ngani anin veng thonga ta chon ruwa thil tam tak alo lu ta amara chu mi karan sei ma chuan I karuwa Philadelphia USA khovel ramro pi berangai Philadelphia American Hoxim Shim contract to rule of law kanti da ngai na mi nia Philadelphia USA pokhopi poimo ber historical US history pejon and constitution ti te an ramropi ramkhoi to ropi te ron chon mun te ponia khu Philadelphia pokhan an lo noi ve na sakhop mai lo ni area thin ka chu wangin drugs addict ho kanti an mani point mai to the to lo nunin mule malani to lo ho te po lo tam ven ngela zanena he karlu tak chuan Philadelphia chanchin khalak video to te kan enanga chuta wena LPS na ron puan drugs addict tam dan le ajo khopuya an ti dan te kan ngai to nga ru thil tam tak lo oma chu kami video pati kan nu hen kan sele don ni chuan khoi takin neutral takin mizo Christian de mi lo en peula kan unau te kan tu le kan fa te hen mangai an ngai ni duwa an ngai ni kha zelen silova an thatna tur an dam na tur ti sa ru le thara wan dam na tur te kini mizo Christian pathian an kim nei pathian an kim ring tu mo ni tin na pathian ring tu tura ngai te hen enga tinge kan fel ve ti like ha kanjir chotum ni ta sela uluk takin he nere kati confirm en potanga to te nia Philadelphia to te kan tim hasu potanga chuta ajol copy Philadelphia the new Philadelphia mo Philadelphia in the making Philadelphia kan thengmek don ni ti kha ashriata chu wangen ta hian kan har ahuna tu mo phurnge khwinge ka kuang engting kan che kan la kang sarkar ko khan NGO chungtin memal te po engting kan tho howang khalam zong khan engeni ma kan la khowanga he addiction hi mo addiction dang teng boka social manage society a kan har satna minti boy tu ni don ni ramro pi miniti lo phatu te ni don ni kan pathian kan ring pathian ming kan ti che don ni ponlam en mo nokonga ti kha kan sei du phota chu wangin chu sei du lo phod la kan enanga luk devi mi lo en sakula en hobila mizo Christian takin neutral takin kan enanga chuta chuan chumi luk ta kan en nuwa mini som potling mang lo nia chumi kan en nuwa chuan claim kai dang koran senga comments la matin lon senga tu ne hen kan ram hroi tu te kan ko khran te kan wei me te po the to ga lo be thin tu khotlang damna tan lo be thin tu te khoi ange an chet fu thei lo amo khwele nge du thu sam lo ti te ngati nge drugs addict chu kan pun thin enge niang achan ti kha ka ngai to ho do ni chu bang khlai te kha se ma sain kan se phota chu tu na lo en ho photang go Hi everyone. In this video, we will discuss the dark side of the United States. The specifics discussed are the Philadelphia area. Philadelphia, formerly known as the birthplace of the United States of America, a place where the founders of the nation met, discussed, debated to form a new nation. In the past, Philadelphia was once the capital of the United States and made a major economic contribution and progress for America. But unfortunately, currently Philadelphia looks run down. Lots of homeless people and drug addicts there, especially the Kensington Avenue area. Kensington area is like a free place for drug addicts. The streets there are often met by drug addicts, both day and night. Under the influence of drugs, these addicts are like Sakau people. Their unusual behavior is like zombies. Some people call this area a zombie city or zombie land.
They are seen sitting limply or walking unsteadily. The atmosphere in this area looks really terrible. To overcome the problem of drug addiction, the local government has provided shelters for rehabilitation. Unfortunately, many drug addicts refuse to live in shelters. They prefer to make tents on the side of the road because they feel freer to do what they want. The death rate from overdose is also very high. In 2019, the city reported around 1,150 people died due to overdose. That number rose to 1,214 in 2020 and is predicted to rise to 1,250 in 2021. Ironically, the problem in Philadelphia is that not only is this area not only a drug problem, but the problem of homelessness is also rampant. On the side of the road, many people set up tents as their homes. They weren't campers, but they really were homeless bums. They live and sleep on the streets. What about the crime rate in this area? The crime rate in this area is also very high. This is the result of the many homeless and homeless people there. Message for all of us: let's take care of ourselves, our families, our children to avoid the dangers of drugs. Your business is unique. So is our protection. Sophos offers a tailored approach to fit your cybersecurity needs. Your business charts the course, and Sophos clears the path to your success. That's a win-win. That's Sophos. Saturday, right? So when are we gonna receive it? We're gonna send it out on Monday. Muadong say Orvela edit pong at Tamzola Kolaya reaction Tamzo Hitun Naya GBCC at Janga Swak de Anni. LPS Palain Voida Vive Konde Ravamual in Karkongdong Atona Kongkama edit Kurwal in Horkom Motor and Tamlea Abi Kinder Wat Kiba filling station Gul Naya Truck Din Komna Komkara te edit tehi Anong Tamzola LPS Palain and Din Hun Azona and Sultan and Not Swavanga Hongam Tolo and Nithute. Hona torne te po intuna anom nang muna khosakri chu an thanjok thuti an soya zana mi thama emo mun hulai de wate an ria mai chin thu an soi vai kon kwang chung kong tunga khosakwal chin thlai roi de hian heroin an roi chin thu te achangin zu te po an chin thu te an soya an roi na torle ei tor an le na torin an vor chin thu te an soya tunlai hian exercise duty an tama vai kon khutlang shwai to an duty bok nen an ral trit thu te an soya an roi chin heroin so awang lova aman po tolem lo ni in an soya atam zok chuan tun haya GBCC chwasan ani thu te an soi ba ka nitin mai odi mi pali emo pangavel an chian te zinga anom zia ni mina po nula pakhat so odi wanga thi thu LPS palai an shil
vai fa kon vek chunga NGO le ko shelin khotlang siam thatura Poland tin vai fa kon khotlang siam thapol shwai tu te chu tun lai hiam chun lama an vek huam chung National Highway kong puidunga an duty china an chairman Pulan Pin Sama chuan tun lai hian an vek le arang vawal in rina kong kama edik pung khom an tam zual thua soya tun haya TBCC atanga chua khok zinga za somri ema somwa bor vel chu an vek huam chunga an khossa ti soin hemi te hi khotlang tan an himlam awangin no dar na an tho thu LPS palai ashil TBCC ron chua huk kan ti hi za somli songa bor ve chu di kan han ring dewa heng ho chu helai ve la ron cham wang hi an ni in kan sia chu wang chuan hei kan han tia ma kan han la duty kan han in ro ta he chu po he ni kan lai no da zo lo wa ti gai na vak kan so la pui thuin kan han zo hianin chung ten nem ho nei nem kan han ti hianin nei hi chu an ti mai zela chu ta khata kan man te ho nei nei lo chi lo chuanin kan tan pu yong cheu ho ma te lo du chuan ti ho nge in ve a in kholama ei ho du chuan kan pu yong cheu kan han ti pon ho na tu kan nei chung te kan nei ti vek ki an ni ta ma ro chu la ya hen han diu ti tai la kan han oma khoi lai chak la ma te mon lo khom le ti khai khati ze mai kha ne TBCC chang ron chua hu chang he chan a rui lo han tak le han sek na hu kan thok thei lo ai do da lam pang hi kan thok tok mai a chan chu i kan khotlang nu nau le lo pang te ta hian a him lo a sikul kal le heng ma tan te po hin a kal ngam lo tam tak hi an oma tin heng kan veng la fual lam panga nghe ni chung pa tam tak he ni an lao ni an mong ang ve ni chan chu an tam sia a thenin chaw te ei to ken an dil chat chat tui te po hi ti hian an han di la hani pe lo chi kha ni si lo wa ti khan chi na bu hian an no ma kan khota nu nau tam tak hi chu wang chon ti zo a no tak zo na mo ta a ti rem kan tum mai lo chon ti kha committee chon a sia chu chenga ma la chu kan Rilo ngai te anong khom na bul ngaya khosale dor kai te chuan heng edik rual te hi anin swal buai thin thu te veng shana tengin rilo an vor tur ran pe te anong ti te soin veng shang shang tengin hiroin la torin heng mi te hi an ron pan khom thin nia an shiat thu an soi LPS palain voina aizol khupui chung atlo kwal na hian BSNL office bula aizol le bor vela te po rilo zuar anin dor lai me mu tur te an oma lei hnuaiah hian edikriak te po anong china tun lai tak ero hi chuan police zan duty te hawin riak anong kalo deuh ni in thudon ani rui hlo leidu le azuar te an hor khom van pa hol ko te la muan che vela te ero wen chuan kha chuan in hor khom motor anong mumal lovani zana ma ero hilai vela hian roi motor an oma walau taka in chiu ngong po motor an om LPS palain akom wal rei ho ti chin da chuan tun lai hian heroin ato wang lai ani lova chin sen khat chu cheng zang borvel ani thon soya rui lo di chin pakhat chuan a dos an lo thu te chin sen khat chu atan atlem thu te vortur an nei tlem phe chuan an dos le tur an nei lova ruk nen ai zom lo thelo ti te an soi bokani Van Khan Union Minister of ama kren se je tong khan US chu khovel ramro bibernia Philadelphia pot on kopin ngom lu tuk mole tuk ngai ni me karama kalchon Philadelphia streets nam chitin red black Hispanic mo many Eurasian ti ho song song te le Chinese mo Mongolian te len khom na nia chu kan mu tong khan khlep moi ngoi an kong sira in le lo nei drugs addict chung le khaden nei lo ni big lo ni ho pokan maraj ko khetur chu America rama family structure le Mizoram family structure inang lo ti kan share Philadelphia copy drop to zele mi pa ngai ta na kal po ashom to zia kha kan sheveka chu mi rol chuan kan shele tur chu kha Philadelphia thilom kha kan se to win khovel lama chuan ele bara economy a chuan changkhang rak thak mar chu te chung si chuan
le bar house sakna te income kan nei thatte building kan nei te infrastructure kan nei thatte zena school kan nei thatte phe na khan an mani American ngoi te po an lo dam lo ve ni an lo na sa ve ni en tin nge niang ti kha an boi ve nak thom na ni chu wang khalai kha kan khen lo nan mizo te khan en tinge kan ram khoi tu te kan chan honga ram khoi tu te kan puinga en jiu te po kan puinga ko khan te po chung ko te po mi mol te po kan chan hong ti kha ngai tu na kan seng chu zel do ni chuan kan sei to khan Mizoram kan lut lo thei lawa Mizoram context a ero chuan poimo te em chu drugs hi ala rei lawa Mizoram 80s chovel changan mi thei ka thelo ati lama chuan 80s 90s chovel 2000 model so ka chuan Mizoram drugs addict kan ti ngai ni hemi proxy1 mo kan ti ang chi te mai ba ka number 4 lo chote ka chuan number 4 kha a to de ni mai thei I aizola le Mizoram po nei nung fa deuh te nan boi pui khania chuan mi hausa drugs angai ani chuna local chhozela tuna chun mi hausa ho chun lo fin to zok ni na langa amo mol phona kok lo chi zok rui thei thila no lu chote poni thei amora chu kan thalai tuna drugs addict tam tak hoi I middle class le lower middle class in ho chopte low income family tang chok ten ni ta khan kan ru ron em tur chan chu heng voinia kan mu ung sira khengoi ngoi boknop munop ang chi te poka kan unau te kan tu le fa te ni ngatinge khati khana ngam vai ko na an weme president in asoi kharo pui ke tio khati khan diriam takin an tilawa kan hoping chu tu in tu in du em nu le patin la nem in na te kan thlen don chungi an ti khan an mani po khan drugs adiko kha an rui reng pon big lawa an ngai to na ka aren pon big lawa an ngai to na khan addiction ani to chon kha an adik kha ani tin na an ta na thil pui mo ber ani top to mini rui khan thu pui bera zu poni thowa e ruk na poni tho hu her na poni thowa sol che den reng kan to ko seng chi ki mani na kan du thu sam kan chila shriat na control kan ni to lo china ka addiction kan ti chuni ta ni apotamin pot anin chiu lo chuan a normal to lo mo join lo chuan a normal lo engam tlem tal ai ru ka mo income ni lo chuan an na shlo mati ting do chi kan addiction sang sang ma heng addiction na te hian a big takin drugs hi alang thei taksa ti che thei ngani addictive highly addictive nia addict also em ni ti kha kan sei duwa chu wang khata khan apoi mo ber ni lang chu khang addict kan ti ho bun ni kan mu ho chi te po kha chung kwa nei vek tho chu ni moro chu an chung an mani chung kwa nu le pa tan una to bula po an mani in thiam lo na selu tu kan nei vai an ho du to lo ni an ho changam to lo ni khan rulo tin em tu ro ngai in lo en khan in ngai to na khan in ngi to khre thiam che lo wa lo in zot non le ta ula heng ho te tan hen kan ram le nam dam na tan in enge khati ve thi mo social media karak ve the mo engpon ni the chumla pek lo tho the mo rehab center om the ni tani mo chu bin ni jing em chu TBCC te kan lo ne ya mi sang khat sang chong do thom na ni mo TBCC changa TBCC zu kom kha hemi khotla nga chun an lan lo pha mi the ma TBCC changa anon chuwa khan TBCC khan an juk that pha lo wa drugs until on mai the an lo chuwa the ta ko khan drugs khati chak le na relapse kha tum na om ta ni chu ai chun om that lele ai chun relapse le sham khatum na om ta chum chu ta ka sei du chu heng kan u na te drugs ani kho te hi diriam chi ni lo ni ne so chi ni lo wa outcast chi pon ni lo kan mangai te nia pathian pon mai em te chiang nang le ki adik ve lo te ai hen pathian in a mangai ne don chung lo ni ti kan she ta mai kharau ni ve tho nia kan u na te ngai kan chi le kong te ni chu da tak chuan pathian mi te changa thirin mangai na nen duat na nen strong taksin nasalu tuka vanor si lavin I kan unau te hen khwe chang ne ting ka chang pi be theng ting ai to ngai the addiction ani mai lawa ka sei do chu rehabilitation ka poi mo ta ni Mizoram somni songa de tho home lo ma chu ta chang ron chok te chun engi ron je chu home chang khan ti sa le ru le kharau dam na mu chokem kharau dam na mu chok che lo ni pon ti sa lam dam na mu chokem man zang khan drugs addict pakhat na kan ko ma for over phone kan bia
Entinga boya TBC ju kom chonin a hro me matin drugs ti kha i ti lo pha ta mi khatian ti lo pha chong lo TBC sia ka chon ka ju om chan sok ta ka chu khom khe sania proxy one kan boy pri line ti masa TBC sia ka ju kom voi khat me lom lo voi thum lo om to TBC sia ka voi khat om na chang kha chon karon chu khan ti jel chak na kan ya pathian thu hemi motivation kan ti te spiritual nourishment kan ti kharawa in chom le nang kha an lo nei chong lo chu wangin khuta ka zukal atira proxy one kha ka voi khat om na TBC sia ka voi khom na chang chon number 4 ka kai ve ta ni chu akal cho ani leng tin nge ni ta khanen i ti lo thei mei i sim thei mei tin ka zot ni pushet ke ngai to wanga ka har film lai khan ka future to ka ngai to tiang mei to ra pathian sim ka ni big lo nu le pa te kan ya kan nu le ka pa ten ma pheju graduate ni so kar na to po thoga graduate kan ya chu wangin kan nu le ka pa ten min base ya le kha te min zirtira an mani chom le thebe tur muram le nam tang ka chang kai lo ni pon min mangai tu ter ru tin reng om kha anna ka ti le ve ni thi chu da tak chon min mangai tu te tang khan thilo pui tak te thelo maila an thu o ya rui lo om kha thi po ngai sela kha kan dan tur ni ti kha ngai to chuk lol mi ni ti TBCC center om wanga mo tu sar mo na mo ngai thak wanga mo anu le pa te nan lo welcome to lo wang mo pon ni chuang lo vin angai to bang khan amma khan van nei thak lu to bin pathian thil ti thene te meng o pathian ni na tu la ti ve ning chu aron har lo la ti lo bang mini chu win ko me jang ti lo to ko ti ku ma ve ko ti lo to ti pe khat to ti chak le nei ne me ti nei tho ve ngma ati chon ko nei tho wa chu mo ra chu ka nei the ni ti ka sia ka nei cho ko nei cho wa tu na chon hei na chu tak ka ti ko la ti Lang bol fel tak ni ria chu gamin akhoi lai mani hi chon akal dan tur dik omani dan dik taka how home the po en kola the addiction ringot an injection lo ringot mon ri lo ringot ba ka khami the addiction center la khan rehabilitation zonga achangkang zonga antina anjuk chunga physical and fit ba ka mentally and fit spiritually and fit he tur khan training movement pe kan mo tani chuda tak chuan NGO we me cho pane ti theilo chiang ran wo NGO chung kan se tam khan kha zonet a kan se khom na kan we me free to in seng khan anti the chu helai mu the nom lawa anam bol na tur ngai to mini chuda chuan TBC kan juk ma TBC kha lo ru pi lo si lawa mo dan le dun po om no wa human rights violation tam tak po mo khata khan kan u naw te kan ngai te kha tharau nei ve pastor ang boka pathe ni na ngai poi mo ho drugs addict kan ti ho missionary te ho ang boka pathe ni na amai ho te kha kan lo zuk da khoma mara chu kan zuk da khom rungu ta andron ni build up chola andron rehabilitate leng to lampang kha kan me to lo ta ni when ni chon kan han se du chu tu na po jom so khara ko khen na hara ti chenga sen chu loi me te pon hara mi jong kan hara when na har na hi TBCC en kol na hun center alo collapse hi alo tu che hi pathianen ramle nam khoi tu te khotlang khoi tu te ko khan khoi tu te ko harna tura kangaya kalom em mitin kan trong traina la ne la lalpa min mai na ban kan lo me min shet tir na min so harna kan lo me the patokin ichak na ringin nang ma pui nei kan ramle tam tan kan be donani ka be donani ti kha in la nila ke mo ani ho hian adik velo te hian adik ve te kan velo chuan ve tu turan nei lo ni kan diriam turan ni lawa kan huse turan ni lawa mangai na nen kan una dik tak te ni kan tu le fa kan cousin te kan tu mo kan una te fa te ho tan ni ti kha sia te poi mo chu wangin kan ramle nam dam nan chuan ko se fu thina mi tam tak pon min zo pu het nang hi ti ve vak se ve vak zela amaro chu i thil hi boi thak do ni o an atia an china tin the kangani corruption kan tu do ko tu chole tak pe ka chon Kolkata Museum House khon no pakhat changkang be do me khan pu het chang te tro ti o ko te kangai sang tuk chama ro chu corruption ni chu be du chu e ruk na hi chu be du chu addiction sang to ko thuk to ko i lo tling chung lo i lo chang tho ti ni le ka pi corruption chi lo do ve to mi ka ti la do chi le ve te ngo lo chu ti ni chun i advice ka le du lo ko ti ni
kalak do sun la do ve lo experience pol nei lo do ma be dong kha afulo amizo Christian lo aring tu zia lo ko te chu wangin vinne hian addiction chi sang corruption aniamo addiction aniamo zu aniamo tuna drugs addiction kan siang chi te po hini sela chang rualin ho tu mo in blame game chumi thiam lo ni sarkar thiam lo ni ko han thiam lo ni tilovin ani tak mo tia kan ram le nam adam the turin kan ran ho ve kangai in ko ka chumi chon ti tur tilo ke chon ka ti tur ti ni lovin kan tho ho ngai kan zawai kan tho ho kan be pho chuan ko sei thin chu kan ram le nam dam na tur le ko son na tur hian ti tak ema chuan be dong turin kan la be lo hlum ni ka chuan zanina helai mi ka video en tu te le lo sei chong tu ma mi lo share ko sak tu te ta bula ka sei do chu khongain tisen chu khopin sol da win tiang che khan zan mu thailo khopin draft ka ngai to ngayam ado na to ka ngai to ngayam mo i chei tuilo khob mo i ngai ngai to bang thantla mo tisen chu sei lo thantla mo tal mu thailo mo ke ma ne thupui bra ka ni ve to shimem khalam bang zong kan ma kan pen ve tem ti kha in so ko do ni chuan kan zawai hian nang le ke ani lo chuan kan ram le nam siam thu to big anum chung lo ti kha kan theda pe mo chuan mi ngai tu zong he san video lek to ka thin lunga oma LPS news kha kan ena rang khan ko ro khoi le zuala tu mai mu se den rem tur kan om lo wa in kok tu kan om lo wa atak taka chuan nang le ke hi kan ram le nam har satna sual ke manen nok ke mani mason tur dal tu reng ten file do ko hian kan ti tur dik tak kan la ti lo be dong tur ko bin kan la be lo ko tiani chu van ho ru thatak puila kan ti dik lo na mo kan lo ti na chang kan lo khel lo ate harila ta chon mai lo ho miang chunglam thir rangin pathian ne na tluin athu oin in mangai tonin i beng u be thei lo tur om lo mangai na be lo mo dan le dun ru de be ngot kan tum chuan mi thin lungan he chu si lo chuan Philadelphia khan kan ai zo pi om be thui don om mek to a serious lani ti kha kheda poi mo tin mani ai zo SP na se da mi shi dan pe chuan pushet Mizoram crime rate kan ti thil sual ti ho rate hi za som rate ho hi drugs bang ne sin ti se photo min drugs apunga Manipur tlanga kal hokha Manipur boy bagan kal to reload excuse me kal to reload helama Mizoram lamaram kal ta ni chu wangin a supply kha atam bela tin ti tu mu mal kan thlai ten khelo wang te len mi te han khik ve deu han kai ve deu che nu wang khan zuman tukle ko mo zuman ai tlo ma te pon no ru the to khata khan an sol em wang pon ni lovin an tha che da wang te pon ni thong chu ti tu mu mal nei lo wang te khan for the sake of testing mo test ve du na wang te khan an lu ta addiction kan lu ta ni chung ho kan u nau te kan tu le fa te hi mai na ne na kan en khol chuan a thei kan sem ka thei don ti ki chu ka ring burra chu wangin blame game in ko kwal lovin ke mani mo phur na ve kan ti shein pathian ring chungin ramlen nam damlo ni hi thokho vela party ko khan ti ngai to ngai lo hemi ke tiang ramlen nam isu ha chon election thilani lo mo conference thilani lo GKP mo KTP mo SAWA conference thilani lo apum puya kan ramlen nam pum puya kan mo phurna ni ti kan kheda pe mo chu wangin ho zanin hian ka sei du chu uluk taka video te kha enthla inamo ngai kan shet kan thil shet te thokho mila ta chuan sokha po na se thengberin puila dan dik tak si human rights violation basic human right violation lovin the addiction ringot ne lovin rehabilitation zong ta pankal taila an central lu nuan on chu khan responsible citizen amma zor de wa kha changkai nu le pa ta tan khotlang tan ram le nan tan po changkai ni the zo khani ti tak ema chun nang le ke hi drugs kan adik lo mai the ma sek tak taka kan ram le nam tan hen ati boy tu ati hek tu e ruk zongin mo dot se zongin mo dot se adik te pom be the ne dot se zongin mo eng zong po ram le nam ta na thok tu contribute tu ne lavin ati apot nu fol tu ati kharsa tu kono de be the ne chuwan tu man mo se thei kan nom lawa
Mizo Christian Indian tribal vector ni tu mai mistake an lo ti khan se non le dua I bedong tu khopin tu mai he sual drug addiction ne mo sual dang hi kan la belong tin kan ram foi tu te big takin min enkol tu ra kan thlan dal te ni miwa chung chuan dan hmang mo dan lo po eng pon ro se mangai na nan te mak na nan heram le nam na me ka hi rum bong bong hi min enkol ka be se ni an ma ni pumpuye mo kan ram foi tu te an party bi ka mo an ma ni mi man la chung ko te bi ka ta na an in hampur na thanglal kan ni lo an beram te an kai hroi te kan noya chu wang enkol ngai kan ni ramle nam enkol hi mi te ta na mal som nei pathian rong bol na ni tin kan ram hroi tu te pon missionary thinung puwa kan ram hroi ka be se chu chu ka pil non le ni zawain tha vek phot le kalom